everyone has a story to tell. Obia wo na kosem a wafam wa mane anase obrimpo ahyase bia no aya na ayi twetwede kakra ewo ma enu ti na obi wo ho obresa na onya store bi ebie kakra kapa no atwro kai me bre na mu enkai me mfaso eye na ye Messi Asiedu a oye legend tutum se mami oye gifted ewo ayi acting wa Nyankopon e de kye ne kwa na so utie na kosema one na ayi Romeo ehia wa cry for modidi nkomo na utum se ne stepmother e de ne fa eni eyemu pa enti school anko peso ko ekọ anim na ko be ye nurse papa bi ehye nurse atare e di pen kokọ bru ehye na ha no sa school ni nyina wantimi anko nam eni eyewa ne stepmother e de ne fa munti enti asabia e wona na Romeo ahye emra bacho o school sem te sen utimi ko school edurani mu kakra na ujane form 4 because school do form 4 okay na unana umpeso beto aso na fie na enye ntia enye fie na enye enye me na me mpese meto aso minyaya nka me ko feda na so sebi Asiedu bebi na wa nya maame ewo nchen a eye niema bebre na nam se nya me na me maame na tena yin me say me wie school and I was say me call school me yeah comment translate and translate what be anyone me fail here and then so ja ekoba say me stepmother chira say obade yenhwe ni secondary school I hear de me kwa amanyim tim papa mpe machine e ma me nsua adwuma na o ma ntiasia na me ma me tiase bana ono ne o papa ne obi mu me wie school kransa na me hu me maame wow onko na ye ne ba na dabi me maame ma do sabi ye do so ntina na ebi ko ba bi a on hwehwe akiri sabi obi ba ema esa osori nani di akiri but nam say me na me say me na me 7th born and ono me maame so my say 11 okay to imagine ebi firi mu a enye na sab and me wie form 4 and because of yaw ana me stepmother de me from cranty na me yere me papa say on fa me pese me hu se me maame ewu on kire me maame na according to me papa no na de ntia na me papa pese me maame be hu me o se me maame be to me twene ne so ewo no a police ni to kodi police otakwa eno de nyinsa me nti sa punishment na onyae no eno ma wo de me ba nti no no de senye ya odi ana meme ya nanko onye na dweso bema wo hia o ma me hia me maame da nti o kan sa me kire wa unya kwan hia o maame na wani afi no de na obusa o maame mani anje kra me du ya nam sansan bai wow nti oni ntem te sen well me wo ye no ana me hu sani awote enti me fa ne se anye bia no okra me 9 months ni kabwanya kame wiase so kame ma enti no hatred bia na me woman no me shame me no enye too much to send the connection in but yes so my year bad time no me hu sane nyinsan ni awo etie na mishrawo kafra ebiso aman sa kranka nya nkamanu ni medu da bia me ditu me hofu ya bia ne ho na otena kranka utimu ye wo dem na no kwanti anya ti de bisi bia ebi kranka anko Kristo asafo anko exactly so yeah ti de bisi bia ye ebisi ya na uso na nanka adwuma ben na wo ye so nyina uso akwala bia wo de si nani so me metu yi de bia me ka custom officer ene se na me de ti konso ye chi uso na wo bibi sa si woni so me de mi sanes na na me fe te no ana na me pese me ye atade na na o fa na atade na se shew na e che no bomu ne kura de so mu nse chei na sen ana apron no e boss no na science na ya de na me ya de me na me ya de to ko school na won obi anu abon debi me unim na me international school okay me wie international school me ye late entrance common entrance me wie na me papa say me ko from me sanko jan form 4 na me nya form 4 living certificate and me wie it's you know me sanko elementary school
Sanko jina form 3 eko form 4 esan eye comment translate entrance ebi eni wa me fail ye even school na me wa ye tro we ye me teacher se kra ha me say adan na manko school ene no wa ben ntina meti eye kakra me to aso a but all the same ebi a me to aso a kanemi ye ne nyame nim de eya o de mani ti ahase no na me di ya but now baby nyame de medru no me ni ya obiem che se de nyame pe eno woye nyame ene kasa kire nipa ebia wiase nya bone nyina na ye bonsam nyame fa nipa so ema obi kwa amaniem because se bia wan kosa amanie ni mu a baby opeso ode wura no ontimi mfa wura gise wo hardship bi ansana wayi wafri ho e de wako baby no hu nanim nyam enti mpempi nya bone ena obi ye obone bebre nso a enye nipa no ya na sometimes do baby ani enti na o say de bone chen because moment na obi ye wo saade no ebi ana nya nipa no nyame hyehyeye mu no e wo saade ni si na utumi call baby fufuro na nyame nhyira ne ni pagya bi eye adwuma wo baby sana ayana ite wow mama sa wo hwe eye ojani as an actress achievement ben na movie a odo hu wura mu no watumi anya ye kan achievement ase a normal true movie nyame adom watumi anya obetumi ama ye hu bi oh enema de bebre okay I'm nobody before I call movie okay inti se ne me ti say ya na che say me mamin kasakra say me nya achievement bebre a true movie mu enam de nya me kum wow me chocho mucho wow me debrichli wow ai bema papa bi ben konofo yes true movie and no actor no nya actor eba ne saying na ohwe movie asori ba okay eno ye say ababa yi die ne boso ye me fe asamo me ono ne kan ye o wa me boa just no se me boso ye ne fe wow nti da bi obaba ga na obaba behwehwe no obuchire nti oba ye nso gon be so good obehia ohume baby ye kutwa movie bo baby na obeto no say mami we ma hwehwa wo saa ne ade tie mu nkomo ana ye de beye true movie ene meti we mi fie na obi anko abruche da true movie me dia abruche akoni aba me passport ye kan boso 3 true movie ene ma metimi me Tvgh $2 e de me back to school e America wow enti no achievement movie dia mama de my life mama ka movie wow obia wona brabo mu nsem ka obia bre wo wiase mu eno nti na bebre na aka se kan me bre ansa wa kan me mfa so epie ntwa maka